tuloy ko ti lesson tayo. Ano, dito muna itay, stop worrying about the future. Isumaron nung isurok kada kayo, detoy, stop wasting your life. Ay, tagakabsat. Stop wasting your life. Ikayat na nga sa unti waste kakabsat is to expend carelessly. I-carelessly, hamo pinanunot. Dayjay, tiket na nga sa unti careless. Hindi pinag-isipan. Basta sige lang. Diba? When? So, kakabsat, in what ways nga saysayangan tayo tibiyag tayo? Okay? In what ways are we wasting our life? Are you following, everyone, mga kapatid? Amen ba? Okay. In what ways are you wasting your life? At adati upat kakabsat nga kayat ko nga makita yo nga ways nga saysayangan ken aksayaan tayo itibiyag tayo. Number 1, you are wasting your life when, number 1, no worthwhile purpose or godly objective. No, dagiti obraem ket awan objective na nga para kan Apo Diyos, you are wasting it. Remember, whatever you receive is a gift from God. What you do with that is your gift to God. So you are wasting that, no awan iti godly objective na. Detalat simple nga panunutin nyo kakabsat. Gastos kat dakkel. Anamot, dito lang ti saludsudam ti bagim. Kadeta nga dakkel nga paggastusam, anamot ti para ken Apo Diyos dayta, kadayta. Oh, dayjay kakabsat ti mang pasulit kadayjay gastos mo. Right? Wang kakabsat. Kasla ko madete kabarungan lugan tay diti church, akat nagngina dayjay kakabsat. Wang ti mo na nga ti may sangin mo na nga kinakonsult ko deta idi gatangong ko ni preacher Glenn katinex akon. Oh, kasi kakabsat kasto iti istoryana deta ipuon tayo nga irugi. Ay kakabsat. Na-share ko kadagay ti may nga Domingo nga kunat. Apo ket dagitoy MB tayo kada L3 tayo kakabsat ket personality ti church tayo. Ang kumut kunaan kakabsat nga pili-pili tayo ang i-level up ti Apo ti church tayo. Mas apo na sumurusurot mo dagiti gamgamit nga ma-level up di ngamin kakabsat. Wen, katagasam ta lugan di ana DJ durduron da jayang kunada ket lugan ta baptis kunada kakabsat. Aya, amen. Alaket DJ tinaggapuan tayo idi ngem sabali nga banag no aging gaita kas JP lang di ngamin kakabsat. Siyempre numang rugi ka, nakurapay pelang. Ngam no 20 years and kat kas day pelak kasasaad mo, akat madidijayan na kakabsat, hang kalapulos nag-improve. Amen? So, ag-improve tayo ma. So, ako na, okay, pasapol nga adatlugan iti church nga opisyal nga maaramat tayo kadigiti napintas nga pakaaramatan na. Kat, you know, dakil kakabsat atat. Kunakit, hana dapat nababangang 2022 model. Kasi madimot na no 2015, daan manan. Kat di kita MB tayo kakabsat, kat maararamat ang agkaraperdi kakabsat, awan lawas nga hanamapan yan ta ospital na. Anayon naman pa nagpa-check up kakabsat. Wen, kasla pa nag-eskwela, di kita MB tayo kakabsat. Aya, aman. Paano ko na ag-text naman kanya akong pastor nagpa-check up. Aya, Brother Glenn, dati nag-isip-isip ka ta, Brother Glenn. Kanahin naman pa nagpa-check up. Yan ta ospital, digiti MB tayo kakabsat. Kunatkat madimot na para ti Apo, para ti ministry. Tayo mo't na isang sangayan kan nasayaat. So, praise God, nagatang tayo DJ, high A's. Well, nakapimpintas good as brand new. Iangot na kakabsat, kasla brand new. I-condition na kasla brand new. Kat uray kasanot kadakkel na kan kangina nakakabsat para ti Apo iso nga sulit. Dijay ti kayat ko nga ma-realize yo. Deta biyag yo ta Hawaii, deta panagbanog yo, panagtrabaho yo.
No kayat yung nga sulit tabiyag yung kakabsat, iraman nyo ni Apo Diyos kadigita obrayo. Dapat para ti Apo. Uray kasanok kangina na, basta para ti Apo, sulit kakabsat. Dijay ti dapat ma-realize yo. Amen? When? Nagkasla neti ko mapangkot to gigaraw, nagadayo, gastos kam gasolina, ag hotel kami. Diba? Nimbagta isudat, agpamakan kan, agpamerienda jay. Pero, deta mesa akararwa nga na isalakan, ikat adada na establish sa Christian, sulit jay gastos kakabsat, kasi para ti Apo day jay. O, deti papamit Australia, yung kaman no Julayan, sinumayat nga umay kakabsat, itayag nat ima na, July 1 nga sumangput kami jay. Sumangput kami 14 or 15 palubos iti Apo. Mano-mano, tagastusan min ayan, da airfare, At inbukan ni Preacher Glenn, naragsak kay mo lang, da kay tahaway tinanggatang di ticket, may naragsak kay mo lang. Liblibin sa mo tadaduma kada kayo kakabsat. Paibabawi ko na eh. Amen? Naragsak kay mo lang, da kay tinangbayad di ticket may, amen? Wow, da kay tahaway tinangbayad di ticket may tinaudi, da kay man itatang kakabsat. Amen? Well, katuri ka sa nung kadakil di gastusan itatat. Ikat anniversary, aduman ti maisalakan ng gagabsat. Sulit. So I'm telling you, no aggastos kayo katag plano kay di pa nagbiag, sulitin nyo nga nasaya at timang pasulit, ulitin, what makes it worth it kakabsat, kat no para ada na inairaman ti Apo sa jay. Aman kakabsat. Dijay ti dapat na iso nga, ti kamayatan na tapno hanga masayang tabiyag mo. Idaton mo ti Apo. Di balay mo, idaton mo ti Apo. Di lugan mo, idaton mo ti Apo. Ang kung kunak dito, agpakararag kay luglugan nyo, pa-bless-blessan nyo lata luglugan nyo, til-tila damot pangus-usaran nyo. No, agpaikararag kay tilugan nyo, hangkay nga umay agpa-bless. Anak pang blessak talugan mo, kat blessing lang aro detan. Anak pala blessing ibagag ka detan. Imasapol mo talugan mo, idaton mo ti Apo. At nagpintas ti adalugan na kakabsat nga, no ti Domingo mapangkagsundo, every time nga mapagkagsundo, among tirik na, Apo, sulit ti lugan ko. Kasi naaramat mo. Diba kakabsat? No di man lapulos na aramat ti Apo, tabiyag mo, talugan mo, hana sulit. Among ti kaladingitan ti biyag mo, hanga ti awang kwartam. Hanga naladingit ti awang kwartana, si kalat naladingit ti awang kwartam. Pero hanga naladingit ti awang kwartana, hanga naladingit ti awang trabaho na, tinaladingit kakabsat, no hana maaramat ti Apo ta biyag mo, isot na kasaysayang. Pada kayo, young people kayo nga nagpipigsaan, nagpipintas trabaho yo, nagmayat ti pribilehyo yo, di na kayo maramat ti Apo, nakasaysayang tabiyag yo. So ano kayat yung nga masulit kakabsat, ipausar mo, tabiyag mo, iti Apo. Amen kakabsat? Amen. Itaang, gasam ta idi, naganan, idi sakbay kam nga agawid, imakar da aldrich, di baro nga balay da, may sada pamilya. Upat ti kwarto na kakabsat, kasano man la detang kakabsat. So nga uri agapad ang agasawa, awang problema ta sa guys sinsya ginsin dat kwarto ka. Diba? Kat kunak manangarod pagbayad yut binulan, ibagada. Saan nangarod baka hayayo? Un pastor. Tamausar deto, yung pag-prayer meetingan. Agsisinublat kami prayer meeting. Ije balay ni Aldrich, tunukan ijayan da Michael. Nakaakar da Michael ti baro nga balayan. Tatanda Dexter, umakar damot ti baro nga balay. Upaton kakabsat ti paglikawan ti prayer meeting. Kat among tirik nada, among pastor, kada mausar de ti balay nga paggimungan, among tirik nana, sulit ti pagbaybayad mi. Kasta ti usto nga panunot kakabsat. So kakunak man kada kayo, no agbakasyon kayo, sulit ta bakasyon nyo, no naatendaran nyo digitay, aramid nga para iti Apo. Ikita masapsapulan nyo, urnong yung kan amamin pa'y, anadakas na nga ma-enjoy mo mat. Ngam tibang pasulit kakabsat, no adda maipaay mo nga para ti Apo, sulit kakabsat ti biyag. I cannot overemphasize that. Ngam sapay ko
at tumatak ta panunot yun dahil nga ibagbaga kakabsat kas pastor yun. Amen kakabsat? Oh. Kas lang kanyang itagat tugad with the glory. 14 years old that. Idi nagpagarugyag nag-preach. 39. Ay na. 40 at gaya man. Una yun, nalipatak piya 40 akong kakabsat. Iriknak kaming ka 30 years old, nagpelang eh. Amen? Wala sa mukha. Amen? Oo, nasa intensity. You know? Most of my youth, inusar ti Apo, sulit nga talaga kakabsat. So, ti biyag, ti gastos, ti tiyempo, amin sulit no para iti Apo. No para lat bagbagim kakabsat, awan. Sayang lang kakabsat no para lat bagbagim ti pampanunod. So, stop wasting your life. Diba kayo mataka ba yung stop wasting your life? Panunod kayo mo ti mabalin yung aramida na para ti Apo, tapno sulit mo ti Apo tabiyagyo. Amen kakabsat? Oh, you see that? Number 2, okay. In what sense are we wasting our life? Not only no worthwhile purpose or godly objective. By the way, listen. At makapanaw dito, number 1 siga. Isong among tibagbagak dito, adot mahilig kami nagpasya-pasyar. Amo yung ti Pilipinas, itaod to yung kakabsat. Dito agab abroad ti panunot dan. Dito agpaspasyar. Bucket list. Well, bucket list. At kadigito yung affordable mapan Hong Kong Manila to Hong Kong, round trip, 6,000. $110 lang kakabsa na dakat Hong Kong. Oh, iso nga, kung kunak no kapay kat no, digitay ito pala, ibagbakasyonan. Hangkumot nga tagtagibas sitan kakabsat, ayang no practical aya. Ingkang Boracay kunada, kuda kakabsat. Agastusan nga mapang Boracay, ingkalat Hong Kongan. Diba? Boracay kat adamot pagudpud tayo. Dito nakapudpudo. Diba? Ingka di Hong Kong. Oh. Kat di tao, ito kat paspasyar. Aggas-gastos. Kung nadagat deserve ko, agpay so deserve mo. Deserve mo ti Apo. Apay si kalat maka-deserve mo deta. Para kadlaking kamot deta nga kwarta kakabsat. Kat ti Apot ng bendisyon king ka. Amen kakabsat. Oh. So ako na kadakwada. Amuyaw. So kaya't yun ti agpasyar. Ikapintasan na, iranayo ti mission trip ni Pastor Probe. Alam ko mag mission trip ak Singapore, isusurot mo. Tapno, hangkala naggasgasto nga na pa nagpasyar Singapore, nakapag-ministry ka pa Di pa nag-ministry, uray gimastos kat 50 mil, hamo kitaan nga sayang di 50 mil mo kasi nakatulong ka di ministry. Sulit kakabsat. Amen? Oh, agasam tapapan pa nagpasyar de Erwin kin ni Margie Australia. Kan New Zealand. Sulit ang kakabsat. Amen? Agasam ta uray manut ginastos da itat ta kakabsat. Amag kaday mabot siguro milyon ta ginastos yo aya Erwin. Awana na kakabsat ma-depress ni Margie na no milyon ta ginastos yo daan. Diba? Ngam uray naggastos ka ita. I mean, nararamdaman yung nafe-feel mo ba yon Brother Erwin, Sister Margie? Nga uray naggastos kayo ita? Naging blessing kayo, kadigidi kakabsat na kapag ministry kayo, sulit di jay. Yeah, so stop wasting your life kakabsat. Okay? May kadwa. In what sense are we wasting our life? Eto, misappropriating your potential and resources. You are wasting your life if you are misappropriating. Kahit nga sa deta, misappropriate. Another word is misallocate. Sa bali tinangi chanelam. Imbes nga agpaay, dapat pagpaayan na sa balit ng usaram. That is wasting. Amen? Misappropriating your potential. Anat potential kakabsat? DJ, no potential ko na mamingkat ability, skill, nagsayangan no hamo impaaramat, jay dapat nga pakaaramatan na kakabsat. Iso nga, listen to me, iso nga itatta kakabsat, ting ganda, no apay nga adut ma-attract
kadeti ministry tayo, makita dangamin kakabsat, di aramidin tayo. Uray sino nga Kristiyano, uray sino nga tao no na save, ket kayat na nga tibiyag na maaramad, ipamutibiyag mo ka DJ ammom nga adda pakaaramatan na nga pagbanagan na nga naimbag. Yeah. Many people are attracted to our church. Why? Kasi makita da Hermi pastor, agaduti ubrayo, building yo, mission yo. Kung baga kakabsat, no kung magsugsugal ka, alam dito mo tagsugsugal, siyempre, ti pagtayaan, ti mga nga, baga alangan agtaya ka, agkaraabak, hindi ka pala nga agtaya. Kunadan to nga, nagnengneng mong kunadaging gaa. Diba? Kitam na rin, dumaabak, so pelat nang itayam. Itayam. You put your bet kadayjay amom nga mga ngabak. So ti kahit nga asawan, makitam nga ada resulta ken bungaan na ket isut pangitsanelam. Ipuntos ko dito kakabsat. Panunutem nga ti pangipaayam tabiyag mo. Digitay kararwa ti tattao nga maisalakan, ministry, digita kakabsat. Do not misappropriate your potential and resources. Amo sa isayangan, di kita tiyem-tiyempom ka, di kita awang ka-iskan na nga bambana. Amen? Imbes nga maidugel ka, nga Facebook, di ka pinagbasat Biblia. Amo yu, di kalman, ingganda ka, di kalman, ada imay nakigimo nga taga Santa Lucia, Ilocos Sur. Kita nyo ada friend na nga Baptist, instructor, Professor ide UNP Bigan, University of Northern Philippines. Amuyot major na mathematics kakabsat. Kaliplipas na ide 26 tay doctoral na PhD kakabsat. Ang nasinsinan. Well, ket taga Santa Lucia, tatan, DJ friend na nga Baptist, na siim na nga sabsabalik biyag na deto, kastan. Ikuan dinamag na public church Baptist kunana. Ikuan na damag na nga adagayam digiti online nga gimgimong. So tatan idi-insert na di Facebook. Insert na ti Baptist kunana. Amuyot muna nga nagparang. O sana Bible Baptist Church ti muna nga nagparang. Okay. Ikuan nagbuya. An na malipatan first time na nga nagbuya. November 22 kunanan sa ide 2024. Dedi first fruit Sunday tayo kakabsat. Kat nanipod idi pastor ko na ang kanayo nagbuybuyan. Last year lang. Tatang ko na idi December gimatang Bible ko. Kasi nagkaroon iti problema nga nung alas 3 ti parbangon makariingag jak makaturugan. So tinapanunot ko na imbes nga Facebook gimatang Bible. So ti ubrak no makariingak ti alas 3 agbasbasa at ti Biblia kong una. Unay kan kakabsat. Kat imay nakigimong alas 3 ti parbangon nga nagriing. Kat alas 4 ti parbangon nagsada ti lugan na di Santa Lucia nga imay nakigimong ditoy bakara. Asum deta kakabsat. Unay ka ti kaadayo na detan. One. Kat kunak kung kuha na Mark tinagan na, Sir Mark, we will start HBBC in Ilocos Sur. Sa apay tasikat aramadan ti apo ko na. Amen, pastor ko na. Nakakabsat. Nagadut na adal ko kingkan. Kati panagdengdengag ko kadagiti mensan, nagadut na adal ko kingkan ko na nakakabsat. Kasong di jay, PhD, kakabsat. Dagaya maadal na kan Pastor Probe. Amen. To God be the glory. Kat kunak hamusayangan deta kina PhD, deta kina professor mo ta UNP, kunak mangrugi tay ti ministry tatapno sulit deta inted ti apo king ka nga blessing kunak king kuana. Brethren, don't misappropriate. No tithes para ta apo hamoy gastos ti sabali deta. No first fruit para ti apo hamo nga ipanti sa bali. That is misappropriation. Learn to appropriate funds. No para ti apo, para ti apo. Sa bali tay para ti kanem. Sa bali tay para ti bagim, para ti gastos mo kastoy.
No, para ti Apo, para ti Apo. Don't misappropriate it. Number 3, in what sense are we wasting our life? Number 3, missing to do God's will in every opportunity. Eta, you are wasting your life when you miss to do God's will in every opportunity. Look, data opportunity, halang ti panunutom kakabsat, day opportunity nga paragan ka. Dapat ti panunutom, day spiritual. Kita nyo di Ephesians 5:16, anak ko na nadjay. Ephesians 5:16, redeeming the time because the days are evil. Now, data redeem kakabsat, ti kayat nga sa uwan, gawin mong sulit. Make the most of it. Maximize it. Utilize. How do you do that? Ti dapat mindset mo. 8:17. Wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Data. Dapat kakabsat, amuam jay pagayatan ti Apo nga obraem iti daytang opportunity. Example, case and point. Ni JM, dete may isang membro tayo dito'y AB. Amo yung AB kakabsat? Bachelor of Arts, AB. Ang kakabsat. Audio video. At templada, di kita kuha tayo, di kita audio tayo. Civil Engineering, yan ta Northwestern. Okay. Nag-message kanyak din namin sa naaldaw. Idinalpas di coordinator meeting. Unana, pastor, maladingitan na kaputa kunana, jak makargraduar iti civil engineering ita nga school year. Tadahan ko nalpas kunana. Kat iso nga another sem, agraduarak ton February. Among ti kunana, i-question ko kung Apo, apay nga jak pay nga ta nga makagraduar. Anat purpose mo. Dayjay ngamin kakabsat, nagrigat man lang nga mapanunot tayo, taditay man nakayat nga panunutin, ti purpose ti Apo, kadagiti trabaho tayo, ti kaadayot Hawaii, ditay man lakayat na panunutin no anat purpose ti Apo. Tay man lang ta, dolyar ti makita tayong kakabsat, ditay man lang makita ni Apo Diyosan. Kunana anat purpose mo Apo, among ti kunana, pastor, inakitak nga purpose ti Apo, no apay nga dinak pay nga pinaggraduar kasi awam pay bungak ditoy. So nga ti prayer ko, last chance ko dito nga last sem ko na masapol nga adda agbalin a bungak ditoy eskwela. Agsolwinak, agdisipolak, tapno sakbay nga malpasak nga agbasa adda maya sideg ko iti Apo. Deta ti makuna nga wisdom. Amuam ti purpose ti Apo ti every opportunity. At dakat Hawaii, no tilakit kitam kakabsat, takwartam kan pa nagpabaknang mo, sayang tabiyag mo, dapat makitam ti purpose ti Apo, apay nga dakat Hawaii. Amen kakabsat. Kung nagkadigidyan da di Australia, idi may kay ti Hawaii, ambisyon ti adata panunot yo. Kat impalubos ti Apo nga may ka ti Hawaii, day jaylat nakitam, ngam ti Diyos, adda sabali nga nakita na, idi imay ka ti Australia. Iso nga itanta, da ka dito, ikat amamumon ni Apo Diyos, dapat makitam jay plano na, apay nga impan na ka ti Australia. Basta magkada kayo. For whatever be the reason nga nakapangkay ta Hawaii, isut nakita yo day jay. Ngam ti Apo, adda nakita na nga dakdakil a plano. Jay ti dapat makita yung kakabsat. Don't miss that. Amen? Oh, sibibiyag kayo pa eh? Hello? Oh, makita yung mutlang ti purpose ti Apo kada kayo no apeng adagay ta Hawaii kakabsat? Hello? Amen? Okay. Last. Okay kayo, lasan kakabsat. Pas deti message tayo ta. Oh, in what sense are you wasting your life? Okay, number 4. When you are allowing yourself to be corrupted by sin, earthly and ungodly things. Saysayang umlat biyag mo kabsat,
no pagungundawayan ka, iti basol, ken dagiti na inlubungan nga aramid. Saysayangem latabiyag mo. Kasi, isuda kakabsat digitoy, iti manglaped ti panakaaramat iti biyag mo. Are you following? Iso nga, the birthday Bible nga kunana, anak kunana ijay, if a man, ano tayo kunana, sanctify himself from this, 2 Timothy 2:22, he shall be a vessel unto honor. Sayang kakabsat, jay gundaway mo, nga maaramat na ka iti apo, ngang pagundawayan kamet, iti kabusor. Are you following kakabsat? Hello? Oh, at dadwa nga istorya ag iti deta. E may sakit ng nagyo siguron. At may sa iding asyendero. At adot bakas na kakabsat. Anak bakas. Ado nga bakbaka. Plurals nga ron. Adot bakas na. Katat kakabsat. Kaya't namot nga iramanan dagiti kabaranggayan na iti village. So nga every morning, dagitay tao na mapanda ag pagatas iti baka. Katasan da dagiti bakbaka. Takat ado, di da maibos. So inwaragawag na nga kuna nga kasta, okay. Umayak, agrasyon ti gatas. Ngem, kunana, number 1, tila rasyon at ti gatas, detay adda pitcher na jerwar tasangwanan tabalayda. Number 2, nadalos ti pitcher na. Kunana. Kasi alis to mabanglos ti gatas, kat sayang ti ited ko nga gatas, no narugit ta pitcher mo. Kunana. Agad every morning, mapanagrasyon ti gatas, di kita'y madaddo, maawam mo pitcher da, di kadhan na maikan. Kasta kamat. Bausar na ka kumati apo, nakabisbisi kamot la unay, di kamot la pag-available ta bagbagim. You don't make yourself available for God. So nga na ka maaramat. The best ability is availability. Don't be proud that you are too busy. No awan ti pakaaramatam, awan ti nakaka-proud ka deta nga biyag ka kabsat. You are too busy with the world. Make yourself available. At tanong mapanagrasyonan. Oh, ekit makita na nga the picture jay sa ano, mapananan di picture. Ang utan na kakabsat, agat katay, inababan da di picture. Nga nga karkargaan. So nga uri kayat mo tagparamat ti apo, no di kamet padanusan tabiyag mo ti apo kakabsat, narigat na ka nga maaramat. Sayang ka kakabsat. When, uri ka na yung ko may magigimong. Iso nga ko na panawan na digijayan. Sayang. So nga ko na jay, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor. Yan o. Sanctified na dalusan. And meet for the master's use. And prepared unto every word. So ibagbagami kada kayo. Dagay nga yung people. Adaywan yung kasto. Di kayo magigaygayim. Di ka kasto kung kunami ka. Dudaduma. Kasla dakampay ti dakas kada kayo. Kaya, kasla alim bubuyog kami kada kita laplapayag yo. Anyo nga may maawatan eh. At maawatan nyo kuma nga ti purpose na nga ibagbagami deta. Ketap no hangan agat katay tabiyag mo ti imatang ti Diyos. Na tebiyag mo mausar na kati apo hangan narugit. Amen kakabsat? Hello? Well, iso nga pa kabuta. Tatta kakabsat. Daman ilustrasyon kon. Tingnan nyo. Every year in a town, there was a grand fireworks display on New Year's Eve. Umayon ti New Year, adda kanu ti fireworks da jay. Among the many fireworks, there was one beautiful, expensive firework, larger, brighter, and more powerful than all the rest. The team saved it for the last, kasi kunada, daytoy ti pang grand finale. But when the time came to launch it, it did not light piman. Ang nagsindi kakabsat, ketsempunan, lasen, grand finale, abangan dan, dimot nagsindi. They tried again, no spark. Ikat naglabas jay kanito,
nga haan nga pimutok di nga firework. So chinek da kabigatan na. Apay nga ta. Do you know what they found out? Something inside had become moist. Nag-moist kakabsat. Corrupted and unusable. Why? It had been stored too long and not maintained. Ano na dalusaan? At dadanong-danom na kakabsat. Linnaaw na linnaawan. Iso ngay disindandan kakabsat piman. Di na agandaran kasi ada moist na. Amon, ayang tabiyag mo no ada moist na nga nainlubungan. Uray kayat nakausar di apo, madi ka mo tagandar at ada madikeng ka. Amen kakabsat? Don't waste your life. Kita ko mga kon ito, ma-realize mo ko nam, Lord, you are holy. I must be holy. Ha? Sino kada kay ti mayat kag paaramat ti apo, itayag naman ti ima na. Kayat yung usaran ti apo ta biyagyaw. Come on, raise up your hand. Kayat yung usaran ti apo. Oh, sino kada kay tinaganak? Kayat yung usaran ti apo di kita anak yo, itayag yung man ima yo. God, you want God to use your children. Eta kakabsat. Amen? You see that? So, do not allow yourself to be corrupted by sin, earthly and ungodly things. Mga kapatid, stop wasting your life. These are the 4 ways that you need to stop right now. Number 1, no worthwhile purpose or godly objective. Amin na plano, aggastos kat dakkel, masapol nga adda iti para ti apo, tapno sulit kakabsat. Number 2, stop misappropriating your potential and resources. Number 3, stop missing God's will in every opportunity. Amun ti purpose ti kunam apo privilege ti adda ti Hawaii. Ngam nohang ko maaramid ti purpose mo, I am wasting my privilege. Amen kakabsat? When number 4, do not allow yourself to be corrupted by sin, earthly and godly thing. At may ti dating nga ganito, adda digiti banag ti biyag mo, ti apo kakabsat kunana he is very gracious nga mangdalos iti biyag yo. Kaya tsumot lang nga dalusan na kay ti apo kakabsat. Amen? When God can cleanse us, God can use, anyo kung kuna nga, di naksama aramat ti apon, hamman kakabsat, basta agpakumbaba ka lang kang kuana. Kunam apo, amom ti kasasad ko, ti biyag ko, si papakumbaba at ka. Ti apo kakabsat, kaya na nga tarimnen ti biyag tayo. Kaya na nga urnusen ti biyag tayo. Apay, kaputa kayat na nga aramaten iti biyag tayo. All of God's people say, thank you Lord for the message today. Lord, we don't want to waste our life. Give us wisdom. Make us holy. And Lord, pakawanan na kami no dagiti naglabas. Ket sinaysayang mi dagiti resources nga impatalet mo. Tiyempo, gundaway, ken biyag. At itaapo hami kayat nga masayang, kayat mi apo nga maaramat para ken kaapo. Thank you Lord for Preacher Glenn. Makita ken kwa na apo, iti kina-responsible iti stewardship. So nga madaydayaw kaapo. That we have a faithful man in Hawaii, kasama digiti men mi apo. But he being the key person, at ituloy mo nga bendisyon at ibiyag na isuda kini Ma'am Bernadette. Thank you. Ikada ni Ma'am Bernadette tibiyag na apo. Very supportive iti ministry dang agasawa. Tuloy mo nga bendisyonan apo Diyos ida. But Lord, kwam ti gloria gandayaw, in Jesus' name we pray. Amen. To God be the glory.